Hai, dunia ni kuah he coronavirus. Kibena dengan vaksin. Logi kama jite tai. Ning kelon prevent lang amuna serious sai shutdown hozong abang banana vet heu nie. Dak hang khomoteo. Come on guys, let's go. 28 Mei na 2021 ni kuai ke alam dengan media director situ lah yang saya jumlah nak coronavirus pat na dio lai idam the na dio wa drive from ke bot pen injection ke na first dose tu ni kala dia taya kisikan ya sa ke pai lakod doi sa ko na sa mga na system konsep kebahagia sama mo. Hai first dose hiya, second dose bang kita kan itedium. You can go to after 2 months. After 2 months. 3 months. After 3 months. Dunia first dose kita apain? Atum zau le ani bena kita kete. Niti hon nahi season tu. Cile ecin na kibena de tak dia ke bolo hi. Kita na le nung hi mo nai nei do di ben kai ma ko ning zong zong kom nin ke ko na kan nei ve ke pai. Nandiyan na lang, Natukar sa tapos siguro ngayon ba sa kaparacetamol na ito, suna doon na punya to sa Kipau me tu ne first dose ke kilain ilaya ni pi te adinga gim le chola na tong ho sister ho puna het pe tri le kham na thai bol zu don ti hian le It's first dose bolso ni khat ni be zu downloading ti hin. The second dose here August 20 le second dose ke kap thai ke de hi. Dose certificate long he le mobile phone na ka mu de sai. Hello. Sayon din Sinjatin Road Purarakat. Kumintang near Powerhouse Akat. Dorcas Perakat. Hali near Jikon Sinjuyanku. Charles Road Pinwang Yulang Karakat. Wilson Mundiakan. Kusi lunat azaza am theater am lo la ko am phale je paracetamol se fitine the ka kela ita kiben na denga ha ta hi minit som ni ve chide ta injection ke boljo wa hena ile ipi kerna ma second zon study to bolin chide ka na mun cha de khan ka tak sa dan ko ke ta den ajun jen abang bana kan sakit ini ya adang minat ko na kusi gitu hatu tu tedin wang ampun